Hi ma'am, aigi nuksirubang angsing. Aina ngasisu draigam gi oiba angka khara puduna lai question khara ke jingsi ekoi si ekoi mamangda hangrabasing koi preparation tawrakanda hotpani adai question maje 1 to 51 to 54 haibne aina question ani kak lokole yam sangaga suna koi si yengbada interest leitabadagi angka ani kak loi khulapani adubu piramiba draigam si da man holo hairisi angka mari ni 51 52 53 54 aina 51 ga 52 ka korok ne 54 3 54 hayeng aina mo matang da pula ke ko hari ba question chi yeng chi kumai to buno kot buno si no yam kana confusion kanu almost proper naina question chi analyze to adugi matak da na koi shoi da na khang bangam kane do anyway yeng ase ba question chi na piri ba diagram chi na piri ba kari no yeng ase in the given table annual sales bracket in crores of the three companies A, B, C and given for the 3 years 2016, 2017 and 2018. But sida pirami ba company si ABC ay ba sini magi annual sale gi report chi kaya na pirami si person kaya da pire 2016, 2017, 2018. So A, B, C, C pire. Sige diagram je paja mo ina pire. But question number 1 da hangi bisa tay na teo. Question number 1 da hangi bisa. Question number 1 hay di 51 da hangi siya tay na teo. Average sale for masagi question number 51 siya na ko yeng chiko 51 siya da pire siya na teo. 51 ki hana na ina siya 51 da pire ba siya kay hay no ay matamda. Average sale for the 2018 is equal to average sale of the which company for the 3 years. 2018 की मकोई अहुंगी रिपोर्ट पीबे जगह करम्बा कंपनी की 3 year का एवरेज माना की इक्वल होगी येंगो हाइबनी अनवे खंगदि सी येंगो फास्ट द कैदोगी नाइबा मतमदा सिदैदा कैदोगी बी गी हाइ सी कंपनी सिने बी सी गी कंपनी सी की अहुम जिकी मरा मोइना पीरिबा 2016 दा मोइना योनबगी एवरेज का कंपनी करम कंपनी का ओगिन हाइबनी अदुबु आइना येंगबै मतुंगिनदी आइना नकोइदा होलगे अदुबु याम लाइना होलसु जाय होट्रसु जाय अदुबु अखंगबा मतुंगिना याम थुना तुम होटबे याय अलकोइना इति अकोइगी एवरेज ऑफ द 2018 जहान पुथो होरसे चिगी एवरेज ऑफ द 2018 की जे कोई पुथोगे येंगजे एवरेज ऑफ 2018 की सिजे क्या तागी येंगजे अदुई तादि सि परियंग चिने बो कोइने लौदोइसे प्लस तौरो अदुगा कंपनी हुमना डिवाइड तौरो 5.1 प्लस 3.9 प्लस 4.8 क्या तारे अदुगा कंपनी हुमने डिवाइड तौरो अहुम जे प्लस क्या तागे हम तमदा 55.1 3.9 and 4.8 ahum je aina yenge nakoi ju yengo kya tage haiba matamda 13 point sorry ahum je plus to bo matamda keno tayo 13.8 3 na divide toro kya tage na haiba matamda ju yengo 4.6 tayo magi average si tayo 4.6 tayo next si A company ki simu yenga se digi A ki average simu yenga se ये कंपनी की ये सी जो सेम लाइटेड प्लस तौरसे क्या नो 4.5 प्लस असी चंदो मानरे का दोई नहीं तौरगे क्या नो 4.5 प्लस
4.2 plus 0.1 सी 3 ni adoi targati kaidoge hai matamda madum plus tawada 4.2 4.5 4.2 5.1 je plus taw matamda sida du same 10.8 type divided by 3 si ju kya ta gaya 4.6 type सब माने 4.6 type ay yam tabna tabni aduduna question je karamba chumbi na ba mata si e ji chumme e company jiga ngasai gi 2019 jiga average same oil sini ngang ji sumaina hot ka tabne adubu noi 2016 lamu yong 17 lamu yong ai di han practice to di tawrabni na ina sumaina hot bani next question lama mukcha chebo chi question lama loire next ki mukcha chebo next ki jida mukumaina kholi kholi haibdu yenga next ki sidi aina yam nai ki video de yam thagat khrabani increase decrease koi percentage ki yam sang na thagat khrabani but angang jing na koina video mayam thagat khrabani amadu de karam bana na koi da fulfill oye du no yang kan da angka jing ji yang hol over yang je question number 50 shida mo high chi the sales of the company C in 2017 is how much percent noi uda di ai na torga kya sigi 52 ji the how much percentage more than the sales company of 2016 haibani C gi 27 ga E gi 26 ga kaidogi na hai matam da ani sigi kaino ne kai haitare percentage kaya hamna more than increase way haibane aine hena hai gi beduni aham bada yenga chebo 2017 gi mana chi di kya 6.5 chalai the how much percentage more sales of the company A is in company C gina chalai 2017 company A gina 20 ga kaya no 16 chalai adi tadi ngasai gi new dudagi increase oibanina new dudagi all the minus aduga on dividing tawro haibadi ngasai kai haige tare 2017 moina pire kyano pirijam point 2017 minus ngasai gi 2016 gi e haibani e gi kyano 4.5 divided by 4.5 ngasai gi ari biduna dum zero adi tadi mathak kisi ekoi into 100 aine he percentage hot pada sia kana to si jam to adoi taki ani ji minus to kya leire 2 leire 5.5 takre 2 leire into sigi 100 si baat close it makada kya no 4.5 adoi target mathak ani ji into to 200 ta 4.5 ne divide to target kaya phange na hai matam da 44 percentage phange number chunge hai matam da si chumme sini na koi da knowledge phangboi target question china da gi ai holisna knowledge phangboi target like tormu subscriber tormu comment piramu aduga mathangi angka question ngai duna leiramu ai koina yam phajaba aina hola kanana koi gi knowledge we gi do bukula kani